Pawai Pesta Kesenian Bali ke-47 tahun 2025. Terima kasih. Baik, dilanjutkan dengan pemukulan kulkul. Mohon izin untuk pemukulan kulkul akan kami pandu dari hitungan mundur ketiga. 3, 2, 1. Baik hadirin yang kami hormati, Med Ayu serangkaian Pesta Kesenian Bali tahun 2025 telah dilepas oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia dengan pemukulan kulkul dan disambut dengan suara gamelan gong gede, semar penggulingan, serta barungan gamelan gong guung gumi, sekaligus mengiringi Mudra Cita Siwa Nataraja. Indonesia Bali akan mempersembahkan garapan Med Ayu dengan judul Reta Buana Lana Meraya Cinta Samasta. Mudra Cita Siwa Nataraja di mulia kala mula Pesta Kesenian Bali terpadu. Memaknai tema Jagat Kerti, Institut Seni Indonesia Bali mengubah barungan anyar bernama Gong Guung Gumi, instrumen gamelan moncong sarwa datu. Siwa mencipta tata semesta dalam energi tarian kosmik. Seluruh yang tumbuh memekar seanggun irama alam. Seluruh yang hidup bergerak, bertindak, dan berkarya mendandani bumi. Gong Guung Gumi menggelar altar adinada. Luhur Siwa Nataraja teduh menata reta buana. Semua menari, meraya ritmis samasta. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the Indonesian Institute of Arts Bali present Mudra Cita Siwa Nataraja. Mudra Cita Siwa Nataraja is honored at the very beginning of the Bali Arts Festival, reflecting on the theme Jagat Kerti. The Indonesian Institute of the Arts Bali present a new gamelan composition titled Gong Guung Gumi, featuring Mencol Sarwa Datu instruments. Siva manifests the order of the universe through the energy of cosmic dance. All living being flourished in the harmony with the rhythm of nature. Everything that lives, moves, acts, and creates dress the earth with splendor.
Gong Gong Gumi present an altar of divine vibration, inviting Siwa Nataraja to this then unharmonized Reptile Buana. All being danced together in the rhythmic celebration of the universe.